Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At idug ti pila, Salya. Kasano pa hinday ta? Adumanan nga min ti tao. Jak kayat ti marabyan anya. Anya ngay nga rod taramidan ta. Anya kumapay. Sumingit tan iti pila Nuagungot da ngay. Siyak ti makaam mo. Nalipatam ka de, akabutang dakdag iti taktao dito'y lugar tayo. Sa bagay, kabutang da ka, gaputas siga ka. Naalam. Ala, sumurot ka kanyak, ta sumingit ta iti sango. Jak kayat ti agpila iti nabayag dito'y paradaan. Sayang ti oras. Ay nawaw, nakitam day jay nanain siyang. Talaga as sumingit day ta Salya. Kadwa naman ng titumboy agayam na. Oray, dito'y paradaan. Ipakpakat naman ang tikinasiga na. Saan aga po ta agul ulimak dagiti tattao? Kat aramidan na tikas na nana. Bayablatan. Ang mumat ti ugali day ta Salya. Uray ka malina, saan nagpakumbaba? Kasaritak lang nana. Ibagak ano mabalin kat itilikod ti pagpilaan da. Unfair mo't ang kada tayo. Amano nga orasan ngagpilpila tayo ditoy. Amangan no apaan da ka, Berta. Amok amabain dagiti kaabay da amang sita. Iso asyak laangan ti mga ramid nana. Awan ti respeto da kadagiti immo na nagpila. Kasanaw no sikat ti pagpupudutan na. Makaamo ditan nana. Sa anak amabutan. Nakitak ti inaramid yu iti gayem mo, Salya. Ay nawaw, anya kumaita? Iti likod ti pagpilaan nyo. Surutan nyo mat ati pila. Apay akasta ti panagsasaom kanyak, Agdardaras kami nga rod, iti gayem ko. Amin tayo dito, ikat agdardaras. Iso ano mabalin ko ma. Surutan nyo ti pila. Tagpapadamat ti baybayadan tayo. Apay akasta ti panagsasaom kanyak, Kukwamaya ti paradaan. Ay nawaw, sika lang nga rodan ti kamali. Sika pa'y laang tinangato ti boses na. Di mo unay ti agpabida, ta sana may bagay kan ka. Di mo matunay ti sumingit. Saan aga po ta agul ulimak dagiti pada tayo a pasahero kat kasta ti aramidan nyo? Saan kayo a priority? Agkaka-level tayo lang. Ha? Saan ka mat a senior citizen? Tapno umuna kay ti pila. Wano? PWD ka, ha? Anya? Di mo pinaramanan itay. Tapno makita na no asino ti kinalaban na. Kasla di na ka ngamin am-amoy ti kasjay apa nagsasauna. No jakla ang nalapdan ti bagi kitay. Ang mga nunadanog kunday di babae. Inikam ko may ti remembrance na. Maminsan pa nga aramidan na ti kasta kadata. Talaga ang makaramanday ta babae kanyak. Kasta man ti kayat ko kan ka. Palaban. Ay nawaw, sigod mat. Jak ipalubos nga ibaddag ti uray asino la ditan ti kinatao kanya. Nang ruho na pa'y day ta Berta. Saan lang ay tatel daw? Makabalis kanto. Talaga? Jak ipalubos asa anak a makabalos iti inaramid na apan ang ibabain kanya. Anya dyan ang ngag ko?
Nakiapa ka kanumat iti paradani di napalaba sa lawas salya. Ay nawaw. Sa anak amakiapa no sa andak akinarit-karit day dya Berta Romel. Binaganda ka laeng ka nun ni Berta. Tapos na sumingsingit kayo iti pila. Di ngamin makaawat day dya tao. Ay na, nood da ngamin ti pila. Agpila ka, bakit? Di mi nga rod mauray tamarabian kami matan iti gayam ko. Ura niya pa iti rason mo, kamali galat ta. No pila ngamin. Di ka kadi agpa-importante. Siga ak dito'y lugar tayo lakay. Amumat akabutang dakdag iti tattao. Boses ko pa'y laang kat kabutang dan. Dayjay laang Berta ti bastos. Awan respeto na kanyak. Ay nawo, karespeto kaya mo. Makabalas akto. Saan laang amay maysa ti aldaw. Awan na tamo kon. Amang ano nagpatinggalaang manan iti sauday ta. Agin tuturod ka maneng. Kita no asino ti lumabas. Ti kalugaran tayo Bak! Nalalam gayam. Agin pipintas ngam awam mayat amang ikalay sa kinkwana. Naku nampay. Kaasi dagiti ubing. No kasta ti lang ti maasawa. Kasla na kupit alata ti ropa na. Ay nawawa. Timalyaw dito'y ayanta sa nagkusilap. Bay ama, tagkusilap aginggat kay kayat na. Nakabalas na matlagan iti day ta babae. Di na amo no asino ti bangbanggaan na. Talaga aday jay asalya tatang. Nalastog launay mo. Ay nawaw, apay ka di Berta anak ka. Lima basak iti paraangan daytay. Kat paspasagidan nakit din. Baak kunkunada pa'y iti tumboy agayam na. Ay na, di mo latan patulan. Una, itata makapagtepelak pa'y tatang. Ngam no siyak ti mapunuan. Ang mga numadanog ko ti songo day ta babae. Di mo patulan ti kasta klase ti tao. Tatang, saan nga agnakam no agul ulimag tayo laang? Una, ngam sayang mo ti oras mo kinkwana anak ka. Di mo sayangan ti oras mo ti kakasta klase ti tao. Tao po, gumatangak man. Siyak pa'y ti muna gumatang, nana. Ay nawaw, siyak ti muna. Aglisi kayo kunak, ta siyak pa'y ti gumatang. Tatatun niya ang gumatangak man. Talaga na irwam ka, asi ka akanayon ti priority. Siga ka iti paradaan, iti dalan, ang graman dito'y tirsena. Saan anasaya ati kasta agalad mo Awanan ti maaramidan yun no may papan iti day tabanag nana. Basta siyak, maalak ti kayat ko. Saan laang nga itati aldaw? Katun mat ngamin nana. Dumteng to ti aldaw, makatumpong ka kunak nga round. Saan to mapasamak day ta? Ngamen, si kata kasiga dito'y lugar tayo. Kitam, kabuteng dagiti kalugaran tayo. Awanan ti adu asaaw, paumayan ti aglaklakaw. Agawaam ti gumatang, ta saan lang asika ti kustumar. Paimportanti kamat akanayawn. Uwan ta importanti akmat atalaga nana. Bastos ka mat, bakit? Na, bastos mat asasawam dita si Carmel. Nakitak tinaramid mo kinanain siyang iti tersena. Di ka pa'y maragsakan, tasyak tiin mo na nga inasikaso da iti tersena. Iso anakagatangak adagos. Talaga kalaban ng amin nakalugaran tayo. Amom lakay. Uray anya pa'y ti aramiden da gita tattao kanyak. Awan ti laban da. Awan ti laban da iti siga kas kanyak. Feeling ka mat. Nangiwat ka lang mat. Ngam di mo mat amo ti dumanog. Wano makipinungot ay nawaw. Di naklalaengan di Romel. Ngamen, mangagpay lang dagiti kalugaran tayo ti boses ko kat agtigtig
tigergerdan. Ay na, naging tuturod manin. Pakpakawan. Agawaam, tanyat orasan lakay. Kita man na, di kagban na siga dya paradaan. No kasapulan nga aramidek dayta, tapno saan amasayang ti oras ta, aramidek Asi hinumati mayat ngagpilpila iti nabayag iti paradaan ngay. Bakit irespeto mo matipadam a pasahero? Saanan amasapul nga aramidek ti kasta. Kas kanayon ko nga ibaga. Makita dalang ti aniniwan ka, wano manggag dati boses ko ka mabuteng dan. Kasanon, numapunuan daking ka? Idi pa'y kuma, kinalaban dakla kay. Ay na, talaga alastog ka. At least, may ranranod ka iti kinalastog ko. No kadwanak nga aglugan, saan amasapul nga aguray ta iti mabayag. Umuna ka langay, diyak ka iti makigidran king ka. Siyak lang ti maibabain iti kastang ugalim. Nangahamong ka Amumot apila ti aglugan, taman man o ti agbiyahe dito'y lugar tayaw. Numala daw ka iti lakad mo, gunggunam. Umuna akon, makaamu ka mateng. Awan magkaya man ti jeep. Masapul ngag-tricycle lak. Yes, si kabagayam na itasalya. Dituya kun ngagpila tata. Sakpay man ti umuna nga aglugan. Rush nga men ti papanak. Ay, oray siya. Rasmal lang tilakad ko. Urayan nyo langan ti sumarunong agbiyahe. Ay, sana mabalik. Ay nawaw. Sadak ka di nga amo tata. Ama mo ka. Yung sana mabalik na pagbigyan ka. Tabala na wak mo talitilakan ka. Sabay sa. Itaypay ang nakapilak. Dito yung kay sika, kasangsang po mo lang. Saan aga po at raon siyag bombantay ka. Kasta aramidam na kaw. Kayat mo man wano saan. Siyak ti umuna iti pila. Awanan maaramidam tata. Apay anarabyan ka, kat nasapa kamat arim mo tatang. Nakagiddan ko kami dito asalya anak ko. Kat, ti kinalastog naman ang timpakat na igi paradaan. Hindi ako mapay nga. Ugali ng tikasta. Talaga mata. Yakam mo. Nanyatikin nanday siya babae. Nakalaalastog launay. Padasan naman ang aramidan tikas na. Aglaban kaming talaga. Ay, por Diyos. Dakil tibag na dyan ako. Ay, oray tatang. Awan ti bibiyang ko, no dakil ti bagina day ta babae. Diyak kabutang. Ay, kita ang anak ko. Hindi ka magbalin ang nalastog. Tatang, saan akinalastog ti aramidak no bilang laang? Ikaklaang iti leksyon day ta asalya. Tapno saan nga agin sisiga dito'y barangay tayo. No kasta. Saan lang ngay di paradaan nga agin sisiga day tasal yan, nana. Nakagidan kanukit ni tatang idinagpasentro. Ay wag. Uray ije tersena. Amin a lugar. Masapol nga iso ti number 1 priority. Uray ije klinik. No kasta makagidan kaw. Ti kayat na kat iso ti umuna iti pila. Uray adda pila agdiritso lata ije sangaw. Saan abi nagbagaan ni midwife, nana? Binagbagaan ni midwife idi Lunes. Ngam saan nagpaabak. Naglastaw ka sumungsungbat. Ay, una yan ti kastang ugali day taasal yan, nana. Uray professional, bastusan na. Sobra tingiwat na. Taipagarup na akabutang dagiti tattao dito'y lugar tayaw. Marana aklaang manan kat kasta ti aramidan na kanya. Ay, makaramanan talaga. Agruam day ta babae. Salya bakit? Pinagsasawang ganumot ti midwife ije klinik. Asino tinakadamagam iti dayta. Nagiti kalugaran tayo akadwa man nagpila ije klinik iti Lunes. Ay nawaw.
Kasano asaan apumudot ti ulok kat pagpilaan nakit din ijelikod. Wala, talalakay ka no kan babakit ti nakapila. Ngamsi ka, awan ti babain mo asumingit iti pila da. Iso binagbagaan da ka. Saan nagreklamo dagiti babakit ken lalakay? Dayjay laang a midwife ti agpakalaeng. Basol namat laang, no apay a pinagsasawak akas jay. Agbain ka mat, bakit? Nakaadal jay tao abas bastusan. Ilugar mo mat at ikinasigam. Taawan mo't ti ilaban mo, iti may sa a midwife. Agin tuturad ken nalastog laang dayjay a midwife. Kaputan nakaadal. Ti ibagam gitde, nasakit tinakam mo, tadi adal tinang sita iti kinalastog kin kinasigam. Ipagaruk mon samot ngamin asaan nakapatulan. Anya nga ita. Pudno ka di, binagbagaan na ka ni midwife ijay clinic, idi Lunes. Wan, no saan lang ado ti tao, kinabil kon. Kinabil mo kuma. Apay palubos mo nga ibabain na kay ti sangwanan ti ado ataw. Makabalasak tulat tayo ti dayja a midwife. Sabagay Gaputa ni Adal, natangsit mutan. Ti kuna na siguro kat kabutang mo. Ipakitam kan kwa na, ti saan na pa'y anakit kita. Ay, wala. Awan ti bibiyang ko, uray pa'y midwife dayta. Paibusang ti maintenance ko, anak ko. Kaano kano amang lukat ti clinic, tatang? Di ko na ni midwife ket every Monday kano nga available ti agas. Adda ka di pa'y tumarinyo, tatang? Mayurayo ka di? Well, umabot pa na ito itong Lunes. Imbaga klang nga nasapsapatap no mo manak. No mabaling kasi ka kumapay ti mapadmakipila. Ay, wala, tatang. Ipilaak tumilaang ni nanain siyang. Amangan kunak no makagiddan naman day taasalya. Ay wala. Sapay mahilig asumingit iti pila na di atao. Iso binagbagaan ka no ni midwife, tatang. Aya. Iso ti istorya ni nanain siyang. Uray kasangsangpit na kanungamin kat agder-diretso iti sango. Uray ammo na nga dapila. Nalastog pa'y kano amang sumba-sumbat kan midwife. Aya. Nagturadan. Ay natatang, agin tuturod laang dayjay. Ay nawaw. Mapanak agpila ijay clinic, nana. Ada ka diti ipapilam. Mapanak mga iti agas ni tatang. Alaman nga raw. Yalanak man iti maintenance ka. Tapno saanan amasapaw amakipilaak. Sige, nana, ikanak iti sample. Tapno isulaangan ti ipakita ken midwife. Mabit laang alaang ti karton ti agas ka. Dituya kon nga pila. Na, agder-diretso kamit iti sango si kasalya. Di mo ka di makita ti pila, ha? Meron ka. Meron ka. Di mo kasi may babaeng. Sadya mo dati nga tawa. Nangagmumad siguro ti imbaga dagiti kakadwata na kapila. Basol ka. Basol ko natarakyak. Isu ka na yun nga umunak iti pila, Talagaan nalastog kang agsasawa. Any violent reaction, No kaya mo, sumingit ka mat. Talaga asiga-siga ka. Saan lang nga iti paradaan? Saan lang nga iti tersena? Agraman dito'y klinik? Di nakalkalabanan, Kasta gayo mo? Ananay ko, apay nagkabil ka nga O niya, agsao ka pa Ipabarangay ka. Ipulong ka ni Kapitan itamat lang. Ay wala, mapan ka. Agin sisiga ka. Ngam di ka ngarod lumaban. Ang patingga ka lagayam iti sao. Dakil ti bagay kan natangsit wag sasaw. Di na magkamammo tinumano. Ay, ngarod ka. Patingga talaga iti sao lahat ang tao. Anya, agsao ka ba? Ayan nga itagas ngayon nalam.
Sana ka nakaala. Awan pa'y ni midwife. Ni. Ano tangiwat mo ba kahit? Agdardara may. Ti awanan Ay, pa'y sus. aberta. Tinanog nakit din iti sangwanan ti ado a tao. Ay nawaw. Nakaraman ka din ang oras. Napunuan dan kang ka ba kahit? Ala. Singit pa mo, right? Inton mabagbagaan ka, agin lalastog, agin sisiga ka. Ay nabakit, amangan no inton sumaruno, matamton ti danugan da. Ipabarangay ko dadya tao. Dinanaw, uno, impungot mo kumamata. Agpatulong ak ni kapitan. Agin sisiga ka, ngam di mo magam kaya ti lumaban iti tinanugan. Takinangiwa mo maglagayam ti ilaban mo. Ha? Ay nawaw. No adda ti pila, agpila ngamin. Si kati makipila ije klinik, tamapanak ije barangay hall. Ne, kita ama. Amangan lumapan ka ijay kat sermonan nakaakarkaro ni kapitan. Ammo ni kapitan Dugalim. Ammo na amahilig ka sumingit iti pila. Amangan kit di ano katawaan na ka. Nalastog ka. Ngam ididinanog datangiwat mo. Agpabarangay ka. Ha? Anyan ti kasta ba kahit? Ay, nawaw! Di ka agin lalastog kan agin sisiga. Tanumapnuandaken ka, talaga amakaraman ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.